بالا تماشاوان نجاج بوی گوتوبیژەکە بێتەر لەسەر لەبۆ تەفگەرێن پێدێ دەمە داویدا نەهادێ ڕێسکەی بە شڕۆڤەکاری سیاسی مەنال حیسکۆ لەگەڵ منە کاک مەنال دەم باش ئەبلڤ و تەفگەرێن پێدێن ئاوارتە کوتێنە ئەنجامدان دەمە داویدا چواتەیەکە دن ڕوو لە هەر وڵاتێکی هەر هێزێکی و بەخواندی بکەیان بەخواندی نەکە ڕوو لێ دەکەن و پرۆژەیان خوا لەسەروان پێشکەش دەکەن بێگومان تەبا ئەو وڵاتن و ڕوو لێکردنە رووسیا مەسر هەر وڵاتێکی دن هەر ژالی ڕژێمە ئەسەد بەژی تەبا پرۆژەوان هاتنە ڕەتکردن تەبێ هەموو تەنازلاتێن کوکردە سەدەمژێ چییە؟ ڕێز و سلااف ji bo temaşevanê سپاس dema got Napolyon kepe nemsa da yek ji wan em bêjin kesê got alîkarî pê re kir dabitekî nemsawî bû Napolyon dema got bi ser ket û ber pê hat silav nedayê de got ji ber te xiyanet welatî xwe re kir ez nikarim destê xwe bidim te ji ber vê wateyê çi kesê got bê proje bê û xiyanetê heqîne te û gerê xwe de bike ê proja wî na jî kê timût û bi dawî jî kê zelal û xiyar û diyar bibê ji destpêka şerê Sûriye heta weke îro wextê got em lê beyzênin me pir caratanî te ziman divê projeke netewî kurdînî safî hebe lê ew proje qendîl hat birêkê destê xwe li ser da deverê danî û saladariyek pêk anî ew saladarî di fermîdek tik kesî ew qebûl nekiribû û gotina dawî goberî di roja dema got Robert Ford sefîrê berê Amerîka li Sûriyê bi hişkere dibêje divê bera Kurd nebêjin me xiyanet wa kiriye ji ber me te peymanê me bware tunebûn şerê Daişê ew got neqeba me wa de berjewendiyê me her dû re xabû yanî berjewendiyê wa saladariyê debûn berjewendiyê me di şerê Daиш debûn ji ber vê îro tu meyzênê peye dê di rojê dawî de piştî got Amerîka ji ware got û ew serkê her sê kesê wana weke teror da nexiyakirin sîgnalek dawa got karibin xwe vegerin karibin destê qendîl ji deverê bibirin û karibin bibne proja netewî Kurdî bixabin xwe nikarîbû jê safî bike peye dê nikarîbû xwe ji proja qendîl derxê ji ber wê jî îro bê proje maye û ber hemû kesî baz didê mixabin û kesek jî kê êdî wa باشە مامۆستا مەنال پرسێک دووردایە ئەف تەنازلێتن یەکجاری وکردە هەر پرۆژاوێک و تایبەتی بە پێدەبە بێت تەنازل جێکردە چواتە ژێرە تێکردن ئەف تەنازلاتی های مەزن وکردە بێگومان وەختێ گو ئیرۆ 11 خالێ وات مەیزێنێ ئەوەیە گو پێشکەشی ڕووساکردنە و ڕێجیمێکردنە وەختێت لێت بەیزێنێت باوەریە بدە هەکە کەسێکیش جەبها ئەو جەبهە تەقەدمیە سووریە یا حزبێ بەعس ئەف خانە نویسان بە ئێنە بێ خۆشبوونی نویساندبانە سووریاکە یەک ئالەکە یەک جێشێکی یەک بەشار ئەسە سەرۆکێ شەرعی تەمسیلا سووریە مرکزی بەس ما قبول بکن و مەخفەرە تەسلیمە بکن ئەم هەنا ئەفتێتە وێ معنێ دما گوبر بداویتین دما گوبر به پروژه وای سیاسی افلاس کید ناو ملت کردا لوی در قندیل زانید دسته و جن دوره مدر کوي قندیل پوچ به پروژه و نامینی وقت پارچه دیتر که د چاوا پوچ می پروژه نتوی کردی تنبو ال رخیمه جنیزیک جملت را ایت خویا کرن زانب گو قندیل بس گورستان زیده کرن کاری دیتر که جواره نکریا قندیل حتی جیبش بوی خاطر سالادار منی همه تشتی بريجيم قبول كي بس باور راكم ريجيم وقبول بك جبر ريجيم كي نه حتى بوي درجه غشيمه ريخستنا كي قبول بك او ريخستن دوروبر وقبول لكن تشجع علي كي بتركيا بتشجع علي دي اوروبا وامريكا بي بله باشا ما مستمنال اگر هاتو پروژه پیدا بیکجاری هاتیه رد کردن وقت تداخل کردن کو نزدیک بوا براب دایبونه و بچه ورده پرسیار هوا چارنوی ساوی و چبه و کیجا عالی بگره جبر روسیا و بخوجی دیسیب جرد دابونه پیشیا پیدا یک جوانا که تبلی رژیم اسد به بشک جا رژیم اسد ویانجی خو بیکجاری حل بکوکا دبیجن یانجی براب شنگاله و بچه جهر سه سیناریوان بهتر کیجا نزدیک سر عرضه از وقت ایسانێکی کورد وەختێ گو ئەس بخوازم حتا vê dawiyê kê em di siyasetê de dijminayetiyê li ber çap nadîne heger peye dê bikar bê xweş qendîlê qut bike û destê qendîlê ji nava xwe qut bike û vegerê projeya Kurdî û mala Kurdî û qebûl bike şaştî û kêmasiyê xwe li ber çav dêne dîse jî kê êderî jê re vekirîbin bes bi şert û mercê kurdayetî ne bi salatdarî û bi darê zorê lê هەکەر وا شەرتا ئەس دوور بینم کاربێ قبول بکێ رێ لە پێشیاوێنا نامێنێ رێ لە پێشیاوی ئەفلاسە
جبر اي نکار بل پروژه امریکی و شری ترکا دو تامش لو دوری مدى در کبیج عالیه کیوا دو این دناواری جیب دو وقتی بکبیه دیانی ای بی وک هزه دفاع الوطني وك واقص هزه سوريا ای بولسر رژیم گریداینا پروژه سیا دماغو بکویش نگانه دو افنایا گو از دبینم احتمال تیدا پیدا دبیج بر ایران کاری و آریکاریه پیر کش بوی سر ایشه که جاره کدیش باشور درخه لی باشور ایروت قوتا کباش دید سیاستا کباش دید به روشه کباش درش دمی چوی دیا وما هفتیا چوی دما دیت بچاوا جی وزیر فرانسی جی وزیر ایرانی جی يعني حمي كسي برب هوليري بازدا وبردريه هولير جاره كدي تركي خصش بر سياسه الهولير جاره سرد باشا ما منال بحثا اباكرنا نافچه كارام له نافچه كردستاني روجاوي كردستاني تي كرين نلنتا او نافچه ارام حتى چرا ديك ود برجانديا دوزا كردي دبيو بيوستا رنگ وير ببريه چا وبدا كو خدمت دوزي بكي دفي دا قربان دفي ام باش بزانه بندما شر بدجمنه دا كركر درباس بو يعني نموناوي كردستان باكر بو ك دشري بو كرن داجبرغو سياسه دانينا الي كي شركن تشك سر نخستن اف دفرا ارامي جو ايرو تيتا بحث كرن از دبينم باشترين بروجي بوي ملتي كرد بپیش دا دما ملتي كرد دناوا في بروجي دبي و پیش به امبیژن سرکشک سیاسی جالیه انا کسی بیانج تفکرک سیاسی کردی دا دناف دبی براستی جی که اوی کار به دوزا ملت کرد وک خطا سو شش بیچاوا د کردستان باشور دا هاتا پیکانین لرخه مجی که وقتی گوتش تکوری ایتا پیکانین باشا ما مستمنال برسك برده هيا وقت داكو يا كرن كو بدايبونا بيدين زيك بوتو عليك وقبولنا كيم كارن بيجن دورده چش انا کسیت خواستن ددما نهاده داکو ارگو دیک پروژه و چاو بید پیش روش داکو بکار به مافین کردان ده روجاوای کردستان ده انگو سوریانو ده دستبر بکی دفيد بيري دا برس قالك زلال وخيائية يعني إيرو أنا كسي روجاكو كارو خباتا خو كريا خباتا وي دواري دبلوماسي ده هو دواري دبلوماسي ده أمكارن بيجن حتى لسر عرضي ما مستمنال لسر عرضي لسر عردك دفيت كليوي با هيزيغو اويغو امبين تيجبرغو اف امبيجن اف دفرا هانا دما بيتا افاكرن اي بحاجتي لشكرك بيغو بيتا چارسر بكي اب لشكرانا دفي هكر هات وقوات عربي بنش سعودي بيش امارات بيش درفه بي ياجي قواتنا فرنسي امريكي وكمراقبين دولين وقت بيش دويد دبي دفي بيشمرغي روج دوره كواي پر بقوتها بي ودفي انا كسي كاربي فينا واري سياسي دلسرفا دولتا فرد بكيش برغو بيشمرغا وك قوتك تكاري بيجي الشرعية كوي قانوني سياسي أخلاقي هيا كاري دغري بباريزي للشكركي أمبيجن وكي جروبي تشتنا نا بيشمرغي روش بيشمرغا لشكركي جهة فرميتها جهة ريزو حرمتها بدستي زانا هاتيا پروردكرن وهوي كار بدغري باريزي دفي أنا كسي دفينا دا پر لسر بسكني ودفي فينا بدي تقبول كرن كبيشمرغي روش ابن جهة رحتية الجنب دتي كرد